کو فرانسای هاوێتیە لێ هەندوزانن ji bo herêma Kurdistanê bi taybet piştî şerê Daişê harîkariyên wan ji rûyê serbazî û aborî ve berdewam. Hêjayan her lê nava welat hênceta serekeya êrişên artêşa Tirkiye bû ser herêma Kurdistanê hebûna bingeh û stargehên PKK. Ji sala 2017 Tirkiya bordomanên xwe çendîn qatan li ser sinûran zêde kirine. Gundên sinûriyên nahiya Batîfa jî ew gundin yên ku ji lêdanên artêşa Tirkiye zarar û ziyaneke mezin dîtiye. Şer û aloziyên di nêvbera gerîlayên PKK û dewleta Tirkiya da li gundên sinûriyên devera Zaxû bi hemî nehametiyên xwe ve berdewamî heye. Du rojên derbasbûyî jî ji ber topbaranan bi heman sedem ziyanên mezin ber bi du gundên sinûrê nahiya Batîfa keftîne. هر دو بانکا کو با تو باران کچر هر دو گنده تکرینه هجمارتن سهودو تو پل دور بری تو کدوم گلگ نزدیکی وانا بین یعنی 5-6 متر شمارتوان دیرمی حتی ساش ما شد مالتوان ده جامتوانش کستن سیارتوانا هندک ساش مال سیارتوانا کتی جبی جه مترسی و خلق کی زورنا راحت بی وان هر دو گنده و حتی دویان گندی بردن كهرب جهات برین هر نفس الشبه بس دیش ما زبران ده بجاری كهربان سخبیری باطیفات شجارک ده چکره بجار Serbarî ziyanan vê çendê tirs û dilerawkiyeka zor li dev welatiyên van gundan peyda kiriye û hevdem bûye gefeka çûlkirinê li ser wan. برای شب دیتری تقریبا 5 حتی 6 توپا دینادن ما دوربر گندی و عرض عیال ما همی پچه هان همی یعنی امدمال وجه نشان ما چری نبی ها که ما رفن ما گندی بردن راستی نزدیک $70,000 ضرراتی کرنه هم سیاحت و هم مالاجک جامعت ما چند جارایش کندین ما چکرین سیارت ما ساج ما پیکتین برید ما تاوید پیچ کرین توپ لیداین یعنی شمیجا گشتیه وی حدی که هم گندی بردن لیمه خواه را گرتیه Ji sedema vî şerê berdewam û bêdawiyê 30 salî li sinûrê devera Zaxo çil li du gundên sinûriyên Mesîhî û Misilmana hatîne çûlkirin û xelkê wan tevlî jiyana awareyiyê û zehmetiyên wê bûye. İslam Yusuf Kurdistan 24 Nahiya Batîfa Zaxo. پەیڤدارê fermiye hevpeymaniya navdewletiya dijî Daişê wayn Marotê bû Kurdistan 24 got. Ew ê digel hêzên pêşmergê Hesedê û Iraqê berdewam bin bû ji navbirina yekcariya çekdarên Daişê. Ew dibêjît bi hevkariya pêşmergê û Hesedê wan rûberekê berfirehê axa Iraq û Sûriyê ji destê rêxistiya Daişê derêxist. Any Daesh remnants ئەرکی هەفپەیمانیە وەکو داعش لە عێراق و سووریە بشکینە داعش لەسەر عەردە شکست ڕووبەرێکی بەرفرە ji عەردە ji destê wan hate derxistin دەسەڵاتە wan li ser 8 milyon kesan nema her çekdarekî Daişê mabe em ê wan bigirin yan wan bikujin li Iraqê bin yan li Sûriyê em ê wan digel pêşmerge û hêzên Sûriya Demokrat û hêzên Iraqê bigirin. Cêgirê fermandarê hevpeymaniya navdewletiya li Iraq û Sûriyê ragihand bi hevkarî û qurbanîdana pêşmerge û Hesedê. Rêxistiya Daişê ji nav çû. Lê niha çekdarên Daişê bi rêya kiryarên terorî, revandin û danana bombeyan dixwazin xwe li ser peyên xwe bigirin. General Keyf Kopsî got jî hevpeymanan 120,000 endamên hêzên ewlehiyê li Sûriye û Iraqê perwerde kirine. Bû qonaxa piştî ji navbirina yekcariya Daişê. برشتبوونا پێشمەرگە و هێزین سووریا دەموقراتیک و هێزین عێراقê me karî rêxistina Daişê ji nav bibin. Niha em di qonaxeke nû dane. Hevpeymaniya navdewletî nîzîkî heştê welatan û rêxistinan li xwe digire û pabendin bi piştîvanîkirina vî erkî ji bo ji navbirina vê rêxistinê. Me bihter ji 120,000 endam ji hêzên ewlehiyê lê Sûriye û Iraqê ji bo vî erkî rahînan kirine. Piştî ji navbirina Daişê niha ew çekdar karên terorî dikin. Lê em ê berdewam bin li ser piştîvanîkirina wan hêzan ji ber ku hê metirsiya Daişê li ser navçeyê heye. Teqîna bajarê Bab ya Bakurê Helebê kesek kuşt 13 birîndar kirin. Rwangeha Sûrî bi mafên mirovî belav kiriye. Ev rû li meydana Qebasîn ya bajarê Bab teqîneke bihêz çêbû.
ده انجام داره و بره بنگه ها پولیسان لی باجاروک بزاغه یه در دورا بابه هاتا کشتن 13 کسین دی بریندار بون. لگوری روانگه تقین برای اوتومبیله که بمبکری بود. باجار باب لجیر دسته ترکیه و گروپین چکدارین بسروه. هر در خرابه. وزیر درو ترکیه دبیجید. او پیشبینی دکن یکیتی اروپا شاشتین خافان بکه بزانه اندامتیا ترکیه یکیتی اروپای بهستر دکه. مولود چاوشوغلو گوت. انقره پیشبینی دکه یکیتی اروپا شاشتین خاطب گه فام که بزانه اندامتیا ترکیه دی یکیتی دا نرخو بهاین یکیتی اروپا زده ترکیه. درباره آلوزین لروشالات ناوین وزیر درو ترکیه دبیجید. ولاتی دز جمافن خبر ناده. همو حولکی ددن بو پاراستنا مافن ولات. درباره پیوندین دگل امریکا چاوشوغلو دبیجید. جبو برجواندین ما ده برجواندین استراتیجیکین هر دو آلیان دابن کارن ما امی همو حولکی بدن. امریکا ولاتین اوروپی بحثا دسپیکا هفبشی و هماهنگیا دنافبرا خدات کن. سروکی هلبجارتی امریکا برای تلفونه دگل سرکردین ولاتین یکیتی اوروپا و سکرتری گشتی ناتو آخوی جو بایدن دگل سروکی جواتا یکیتی اوروپا چارلز میشیل بهست کرنا پیوندیان گوتو بیش کرن. میشیل بو جوینا 27 سرکردین یکیتی اوروپا جو بایدن بان گشتی اوروپا کر. هر برای تلفونه سروکی کمیسیون اوروپا اورسولا وندرلاین گوت نها دسپیکا نویا هفبشیه دنا برای یکیتی اوروپا و امریکا. باراک اوباما باوریه که زیده به کاندید وزارت درو انتونی بلینکن هیه. اوباما دبیجید بلینکن امریکا دخست رای راست و درست. 44مین سروکی امریکا باراک اوباما با روزنامه نیویورک تایمز آخویه و دبیجید. تیمه که گنج پر انرژی لدردورا بایدن کم بونه. دکارن امریکا لسر آست ناف دولتی و گرینوه سر رای راست. He's outstanding. Smart. بلینکن کەسێکی بەتوانایە ژیرە میهرەبان و دیپلۆماتێکی زیرەکە و شارەزای تەواوی لەسەر جیهان هەیە. دەزانم بلینکن کاری زۆر باش دەکات لەبارەی جاک سۆلیڤانی شەو کە دەبێتە ڕاویشکاری ئاسایشی نیشتیمانی ئەو کەسێکی ژیر گەنج و پڕلەوزەیە. پێم وایە کاری زۆر باش دەکات. سیر بکە تیمێکی گەشە سندوو لە دەوری بایدن کۆبوونەتەوە متمانەیەکی زۆرم پێیانە. پێم وایە کاتمان پێویستە بۆ ئەوەی خۆمان لە زیان و چاڵەکان بخینە دەرەوە. بێگومان بایدن خەڵکی دروستی لەلایە بۆ ئەوەی ئەم کارە بکات و بڕوام وایە سەرکەوتوو دەبن. هەولێر جوانێکی پەنابەرە ji destpêka krîza Sûriye penaberî Herêma Kurdistanê bûye. Her ji zarokîniyê, xaferî, gîtarê û gotina stranan kiriye. Hewlêrê penaber li hewlêra paytext kiye çawa gîtarê dijene, çi deng ji awaz û gîtara wî derdikevin? Kabizin. پنج سالن آمورا گیتار دژنه و سترانان دبیجه و دژیانه دا دوره هلبجارتنه یک جوان خواندنه و یادنجی هنره هولیر جوانک جباجار قامشلویه و لهولیر باشور کردستان دمینه پنابرتی لپیش خونا هولیر نبویه ریگره و هر دم لسر هیوی و خونین خود دومه ناویم کلودا جه به هولیر تناس کرن ج باجار قام شلومه از آن الهولیر جیم و یعنی 5 سال الگیتار دخم مغلوبات همه باویمه و خواهمه گلکی آلی کاریام کرن خاصتا خواهم يعني الهام حمل جموية بقوات وحمل جاري هفالهم جهنم درت كابن كشو خورتن يعني قالك هفالهم خوش يعني دنجي مروقي خلكي وقالك خلف بين كيف يعني قالك كيف خوش او گلک جاران سترانن فلکلور جی از بردکوت بیجه و جبلی زارافه کرمانجی جورین گلک جاران به زارافه کرمانجی جیرین جی دستره گلک جارست میسین ستانه فلکلوری هنه چک کلمات وان زحمت و حرب نهجی هنه زحمت مرود اجباری مرود بنوسین بیش مرگت کردا سرچیانای
جپنج اندامین مالباتا هولیر تنه او و ده و لگل باوی خواه لحریما کردستان جیان دکن او روژن خواه لگل دوست و هوالان و به مجولتی موزیک و سترانان در باست که قالك هوالي مسر السوشيال ميديا هنا ويعني اشتبانيا مرو ديجرم براستي يعني قالك يباشن وخونا او انه هنرمندر كم ويعني خدنا خوجي بكم ازو جا خوبا بخوم في دشي عندكن واد زود دوركتنا يعني شونا غريبه وامتهل بدن وجيان دمش روش بروش بینرو و حسکرین دنگ هولیر بریارو پلنجواکی و بشف هرکن مالباتی را زیدت بن و اوجید خواسته بکه هیوی و خونین خواه زردشت همه کردستان 24 هولیر که گوت هولیر پنابره المالا خواه اجان اف نوچه که دیسا بالکشه بخوا بالا من گلک کشایه دا پیرا روشه 133 ساله و سه کاراساتن ازدیان بچاون سر خودیتنه نوکه نزیکی 205 نوی و نوی چرکن وهنه بجن ماشالله دا پیرا 133 سالی دبیجید دستو پینوی قنجن لیرونیا چاونوی کیمه باش نابینه